wari ukomeye nka Mose. Imana yaramuhamije ngo niwo muntu tuzatuvugana ana kwa ana, ariko yaramwishe yonyine, iramwihambira yonyine, iramubika yonyine, ariko imigambi iragute irakomeza. Israheli sinzi gituma iryo jambo rije. Israheli kuko bagaza bamusarana ngo yabavanije muri Egiputa, ngo yaje kubicira mu butayu n'abana babo, irava ngo mukivi muzava ngo n'abana babo, mwebwe mwavuyeyo muzapfa abana basigare. Hageze y'abana babiri gusa, inde nande? Amen. Muri mu guhungisha abana ngo baje hehe? Aho muzabahungishiriza ruzabasangiye. Amen. Ni periode yacu, ni igihe cy'ihangana ryacu. Uzamuhungisha azagwa muri nji ya panya. Tugaruke mu ijambo. Amen, amen. Icyatumye bari barazahaye bagapfa, Abafilisitiya babamereye nabi, hari icyo bari barakoze. Icyo bari barakoze, bari barimuye Imana, bimika imana z'ibigirwamana. Imana ngo imarira bareka yuko babonye Imana, izo mana zabo zinanirwa kubakiza. Zinaniwe kubakiza, Imana ibashoramwo. Amen. Ibashoramwo intambara zitabavaho kandi batabasha gutsinda, kugira ngo bemere ko neza zibatsinze. Umunsi bateraniye imisipa. Bwana Yesu asifiwe. Twihute, hariya hari icyo bakoze. Ijambo rya mbere bakoze, baravuze ngo twacumuye ku Mana, twacumuye ku Mana, tureke Imana, utubabare kandi udusengere. Ariko nuko bari bafite uhagaze mu cyuho. Samweli yarababwiriye ngo niba mushaka kubaho, mutandukanye imana z'ibigirwamana, imana z'abanyamahanga muzireke, asiye muhagare ku Mana ya Israheli, izabakiza amaboko y'abaki y'Abafilisitiya. Bamaze kubyemera, icyo yakoze ni iki? Amen. Yaciye imanza zitabera aho ngaho Misipa, ahacira imanza zitabera. Muzi imanza ikintu Imana yoteza isi, yoteza igihugu, igateza imivurungano, ikarema ibikomeye bidahesha abantu amahoro, ishaka kurenganura umwe warenganye, ariko cyane cyane abizihagaraho n'imfubyi n'abapfakazi. Nimusomere Kuva 22 muhere ku 10 kuri 21 mugeza ku 23. Sinobasha kwivuga nje nyine, Bibiliya nivyivugira. Zamuka zamuka. Kuva 22 utere uhera ku 21 kugeza ku 23. Ariko 21 uhera ku 21 mugeza ku 23. 22 mbere kuri 21. Ntiyakagira umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Ntiyakagira umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo umubabaza, na gato bakantakira, sinzabura kubumva, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanje bukagurumana nk'abicisha inkota. Abagore banyu aho gandi kwagomba